Uz dan općine Orle peče se i vol. Nalazimo se u društvu glavnog pečenjara Matije. Matija, koliko je bio težak kad ste počeli s pečenjem? Evo, došli smo ovdje oko 8 sati navečer jučer, namontirali, navezali, pripremili i u pola 1 smo založili vatru i krenuli sa pečenjem. Junica je bila žive vage 630 kg. I kakva je sad tehnika pečenja? Vidimo da se on peče, pa se reže, pa se stavlja dole u toč. Kako se peče, tako se skida dolje slojevi, dok ne dođemo do kosti, onda skinemo kosti, opandamo meso, to sve je dolje u protvanj, malo se iz vinsta propirja i u manjerke i možda na podjelu. Koliko porcija ćete podijeliti? Pa sigurno 500 porcija bude. Evo, ja sam čuo da si ti već 3. generacija koja se bavi pečenjem vola. Od kog si naučio to ine? Od oca svog. On je od ujaka, a ujak od pradjeda. I koliko si do sad ispekao, ako jel se sjećaš? A ja sam krenuo od svoje 12. godine, a sad imam 27. Sad 4 godine sam pečem. A godišnje je to nekih 10 komada. Hvala ti i sretno dalje. Hvala vam.